The BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as two key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13 Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14 Bodjung Nagar Wakhi constituency, submitted their documents to the returning officer following a massive rally that stretched from Tula Bagan to the SDM office. The candidates were flanked by senior party leadership, including Power Minister Ratan Lal Nath and AMC Mayor and MLA Deepak Majumdar. The rally saw the thousands of saffron-clad supporters marching through the streets, signaling a high-stakes battle in these tribal-dominated belts. Speaking to Chini Khorang, Minister Ratan Lal Nath emphasized the necessity of communal harmony. The Prasa and Wansa must live together peacefully for the state to progress, he noted. While Minister Nath quipped that he is not an astrologer to predict a 28-seat sweep, he expressed firm confidence that the BJP would secure a massive mandate through record-breaking vote shares. सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. What do you think the BJP will secure the 28 seats out of 28? What do you think on this? देखिए ये 20 out of 28 हम लोग जीतेगा. I am not astrologer. But I can say one thing, this time total atmosphere in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the supporters flowing all over the state. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया. तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज़्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. Sir, and alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया विद दी आवर एलाई पार्टीज IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलाई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा NC Debarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा है. ये आइडियोलॉजी का फाइट है.
It is not the personal fight. Not the manpower, but Yeah, the mind power. it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this. Ranavir Dabarma asserted that the BJP is the only party capable of delivering real development, urging voters to choose progress over rhetoric. Okay, tahu baru BJP candidate nomination belah ya Farnai. Peningkat tabuk seng 14 Borjong Nogor wakina gani constituency ni BJP ni candidate sar ani bayu seng kok salanya sar Simon Tipramo thani candidate Runel Debor mo sitting EM tongo bahai matong BJP taklai bisini OTT edi siwo o election o chong bari o BJP ni bukhakti nin bukhakti bus jotoi puito tong nang o election o jitinan actually nor Simon manager o nor munukna suru nor simi sarati brambar nuka je BJP ni ya Tibramothani EM MDC Chini Bharatiya Janata Party wo joining rikha mo hakino chini 14 bujung wakino gorobo gobangma jagao gobangma thayo Tibramoth ya karai chini dolo phainai tong boni bagai ang biswas khlayo chini 14 bujung wakino goro gobang budbaino Chini Bharatiya Janata Party prathi keplaing hine ang biswas. Sir, sing alliance ni bisingo no chung belai no kese kereng tai koksil samung to sung nuguin tongo. Abun kari bahai no nong ni opposition bo side tongo BJP atais ni bisingo atais to maya zero semana hine nyai koksil samung bo nuguin tongo bahai ke phir mung ran bong. Abo hangga kenaji kok bai samabaya jokhon jora hayane apro nuknai atais ni bisingo atais ni je okrarok je samani jora jokhon 17 tarik lezer ngana adino semanai atais ni bising atais ni phainai sini bisas tong abo tomong nang taklai bisini nong ni constituency ni ngini nang jori keplai ingi jiti phagangke ni constituency ni lukurong ni bagai bumahai na harmung puya tu bunai sini ani na harmung tongnai sini 14 bujung wakino goro keplai ing thamani yagulo aboni sangamoto nor saimana angoro lefunga block advisory committee chairman je sini samung khai tongorok lama kunu paraphano lefung area lama kri krikha kunu paraphano tui kri krikha kunu paraphano current hinga ja krikha joto lamne piece carpeting mo CC road clear jaka jaga street light tai tuini ব্যবস্থা omo haike kobangma jaga thayo jeng ব্যবস্থা khlairika same no o amsani lukrona koine jate oros ana kaplai khilai mane yagulo greater development khainai 14 bujung wakina gorang greater development khainai 14 bujung wakina goro bone bagai ang ani kha thonjak jehetu ana dol o jaga ano lukuni bagai samung tanani jora rekha o jora nang khabai yasak na hanai yasak mane yagulo keplai mane yagulo ango 14 bujung nogoro wakino goro mane para tahuzar kebangma jaga sini sakama hai jaga rago sini nini kandi kabra hai jaga rago takbo lama hamyaku tui choge jaga tongkhu oro 5 bosor orni je yem botam khaki abul kron sungi abang sana thangya mane baga ang beskang salo jeheru ano amsini lukurok ano jora khanga kai a jaga rago ang
kaham kaham development khane abone hino greater development Indrajit Debarma promised a dedicated focus on local infrastructure and welfare schemes for his constituents if elected to the council. Pai tabuk jeng tini ni paithang ni nomination bukhakno omo 13 simna Tokmagai constituency ni candidate sar Indrajit Debarma bo fai sopajak boboy bo sengkok salaine tajingono nomination bela ya farmani ya gulo sar pulen sai khnadi taklai bisin od edisi chongmari yang ungkulogo bo tipra motha BJP ni alliance belaino tungphal lajak miani thekana sikna yang candidate bumung list release खाइमानी लोग लोग yang मथानी बरो को एग्जाम बीजेपी को जॉइन खाइमानी नुगुइ दं अबनो कारिनो नंगतिनी और ने कैंडिडेट नंगि आमसानि इंगै नाय पुइलाव दफन बागै बुमथाय सामरक नाहार मुंनि पुइला मेडिया पर्सन ता सिमना आंचल जत कार्यकर्ता ता लिडार रखन आनि पक्ष होइते भारतीय जनता पार्टी नि पक्ष होइते बेले बेले हामबाय तिनि आनि लगरिना बागै आं पुइलानो सानाय नायदे बरो जोंबा एलायन्स पार्टनार हाइपनो बरनो जे एलायन्स जे पार्टनार नि जे टिप्रासे एकरनि बागै जे बरनो अको खाइमानी कक रिमानी कक 6 मास तुइनो बरक नारकमालिया बा और रिल रुल्स बा क्राइटेरिया बरक फॉलो खाइलिया आम बागै बरक बुसुक खाइ एलायन्स धर्म पालन खाइका जुट धर्म पालन खाइका तिप्रासा जतन साइमानो कामी आमचाइ जतन सिमनाम जे आमचाइनि जत बरक साइमानो आम बागै आं सानाय बुसकांग डेभलपमेन्ट खाइनांखाय एकमात्र बीजेपी सरकार नांगौ एडिसि जे चंगमारियो केप्लाइ खाइ गोबां मा बुट्रि बनजितिरि खुमलुंग पाठकना नांगौ Sarta kaisa ngangke BJP ni to crack no sakthar mong nawene slogan rei tung 28 bisung 28 seat to na hene tai khaksa digo bo salai tongo 28 jaga 0 seat mana hene obunoti bhai fir mong na आंगमना कक सानाय जनगण डेभलपमेन्ट सानो 5 बছর ধরে যে বরক সামুং টাং টাংকা এডিসি প্রশাসন দঙ্গই তা মুখা জনগণ সাইমানো আং সানাঙ্গা আমবাগাইনো যে কাম বা ডেভেলপমেন্ট সামুং যে তাংমানি বরক ও তামুং তে বুসুক জরা বরক সক্কা ও সিমনা আমচাইনি বরক যতন সাইমানো আং তাই বেশি সালিয়া অককনো সানাই যে তাকলাই যে ঋষি চংমারিও যেভাবে কিপ্লাই খাইনা বাগৈ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীন আমচাই দলে দলে যেভাবে প্রচার সুরক্ষা বা যেভাবে জয়নিং অং দङ একটানো जों नाहारमुं एकटानो जे जतनि डेभलपमेन्ट खाइनो बुसकांग आगकनाय अ डेभलपमेन्ट सामुंनो जनगण बो साइमांखा जे 5 বছর प्रशासनिक दैरा जेभाবে একটা प्रशासन चालक थांखा अ प्रशासन बुसुकखाय सामुं थांखा जनगणनि बागै एरियानि जेबा आमचाइनि बरक जतन साइमांखा आमबागै आं बेसि साव सालिया जों बुसकांग जे टाकलाइनि जे डिसि चंगमारि अ चंगमारिया गोबांमा बुट्रियै भारतीय जनता पार्टी प्रार्थीनो एडिसिनि खुमलुंग पाठकनाय एवं टिप्रासानि अधिकारनि बागै कक सानाय अ कक साइनो आं पाइथागो निनि कन्स्टिट्युएन्सि नि आमचाइनि लोकरबनो 12 टारगो भोट नाम बय बुंहाय कक चार मथाने आं आमथिनो सानाय जे आं तो साधारण कायसा नंगनि बरक दो मिडल क्लास ओंखाय आं आमनो कयनाय सिमना आमचाइनि जे बरक तंगमाने अ बरक ना आं एकटानो कयमुं जे बुसकांगो गोबांमा बुट रिउइ तिप्रासांनि आनो कैंडिडेट नया तिप्रासांनि डेभलपमेन्टनि बागै सामुं खाइना बागै व्यक्तिनि बागैया सामुं खाइना बागै प्लास आमचाइनि विभिन्न रकम बेकार समस्या समाधान खाइना बागै बा एरियाव डेभलपमेन्ट सामुं टांगै जनगण बाहायखाय कायसा हामख्रायनि लामा फुनुकमान अ लामा तुइनो जतन हिमना बागै जनगण बो आं विश्वास जनगण आनि लगे रिनाय With the March 25th deadline now passed, the focus shifts to the scrutiny of nomination papers. These two seats, Simna Takmakari and Bojung Nagar, are expected to see a fierce multi-corner contest as the state heads toward the April 12 polls. Reported by Nelson and Boyer from Monpur, Chini Khorang.